Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng yung kinong bela ke balatip kum ke Mauplang Labour Union, ringkat ke jintrelang bat ke Meghalaya AIDS Control Society. Haka arpusan terik menta unai lor arja kat kendai. Kila pelong ya ke jing pencapai ba, halor ke jing pang ki bakta, ya ki breu ki bala kerni, haka jing di ya drugs, bat ke jing pang AIDS, ke bapen kerau ya ki breu, ki bayo ya ke ni jing pang na karukom ke balengkar. Haka ni ke jelang pencapai ba, bala penlong Hamadan Syat Hamaungap, UMDC ke Soyong Constituency, ubak Sherbor Maulong, ulalong Kongsan, ringkat ke jiran lang Medical and Health Officer, jong ke Mauplang CHC Dr. M. Lingdo kirang ba snong jong kisnong baper bat ki khana skol na kiskol ki baran hapo ka jeli jong ka snong maungam kontop ru ki police officer na ka maungap police station bat ki police officer jong ka cantonment beat house Kaya penong ye gobun ki kina skol ya ka banok hatta me holu ta jeli drugs dan suai bi lain ki daw ki bahaga jingle ke jong ki skol yo per nagawintawan ay yung ibakumpi yung awareness program na siyempre lahat rin kita yung kongsan yung muna kikina jongi kiliyan kamtam kikina school kiliyan ang yung drugs kabalin kong yung the lack of knowledge kajidunay yung kajintip yung strength of addiction kajiklan jong kajikirni kajidunay yung kajintip yung consequences kajimi na kajikirni kajiduna ya kajitip ya kajitpa jong kajikirni bakit kita ka pelong ibon ki kinaskul hamtame bakit dia bakit ngop honyo jadi drugs namar bakit jiduna ya jong ki ya kajitip lakanong ya kajiklan jong addiction lakanong ya kajitpa jong ka lakanong ya jimi ru kami limba jong addiction kamaate kadaw kamangini syam hamtame kamide ba kajibur nagi kena skul bandiat ang yujat jindi kare kajing smokhu bakla ya kijing lin wrong understanding of habits misno bang yom le tang sisir kamlei jase kiriu shampang ke zabatai bahaya kata ring smokhu basisir palam lin hai nagi jat jindi la ya kabanlat nagi nagi jat jindi yosniu but kajing smokhu bakla jogi kajing lin banle tang sisir kamlei mo kajuang berbor Jangan baru ki brio ki balakirni hai ni jat jingni ki basniu ki orang ngale tang sisir bat ngan serino ndan wiu panang yang ngandi sisir bat ngan sekala kirni handai baru ki nong ngandi sisir bat ngan serino handai nak ada jingni ki basisir ka penlong ki bagin liat hai ni jat jingni ki basniu bat wiu ka bang ngasem khamta magabile bat ki kinaskul kadi ka peer pressure kadi penbor kadi pengam jong ki parlo kamtam kibeli school lang kibabun ki school nata ngali banirang kamtam magawa ay counseling dang siya nang tin school away aga hajayaw barang ngili sulok ito kena na sungtu balay ki parlok ki jomu ki bawngok baru siya penbor haki na di siya pengok bagi parlok baru lihat hay ni hijab drugs lani ulihat hay drugs batin na sa daw ngakwa bakit tuyo ki batin job ya kajimpen bo jadi parlok dan ni peer pressure ka bangi om ngajuong ni kina school tip tang ni antri ki babila banjok ya peer pressure kabani kong ngajuong know who you are and what you want tip ya di today way bakai ko bikwa aga jingim joki kay jing ang no joki kabaan bidan kam man tip know who they are and what they want tip ki balik ki pensay pi labandi ingin jindi ke basniu kay gajing angno jongki kay gajing kwa jongki kenang mengilak banjong dia ke peer pressure ada jingim ke jongki ko kina school itong balas itong itong bobot ni kang dikiam handai mat bagin kwa so ne kwa bantian dia kwa penibeli bagi dikiam yang dia dia kenang bagi beliau yang belum di dekat begini jindi bertengok yang dua keduaan atau apa kajing geni kajing apoi hadir kani kenta abang nilai imta kajing dia kajing gelap sapok Meghalaya wakil samsha
Mama khamdai kudai the police department kata ka anti narcotic task force kaba budien bagakyan bunwat pinong khai digini jajindi menahani kayo kami kubur kaba po saw pulong kata ko sinong kaba ka naka-NTF bagakyan bunwat pinong supply yaitu drugs ini kesuci kalau pak kerja menurut bahagian kata asli resmi pak kami pak sesambut kinam dia kaya kata apa manong yaki atau pak adik apa ni na yen nasian nimla berkunjang ke kalau yen maksud kabul kapor pembenta basusi tu kibrik paru nimla su kana kapor makatang mentak ikun kiti nimla su Bertentang dengan buang ni dikam di jamba, tentang dikuan di sekolah kuno, di kuliah kuno, di lek kuno, ini kemudian ketinggian kepangiai dikuan tu wajah-wajah, mentai kuan mentai, dikuan kuno kapakipan, di kuliah kipan kesuat, mungkin babu, ketingkong ketingkong, pinju beli, kilokap dia ikuan, kecil dia ikuan, lek Dia tak tahu bahawa selong mentai kecil ni, kecil step. Kacing di drugs, ni hendak berselong lagi khatam binong, man berselong, kacing dia pula Tuhan. Apa malam kini yang minum lagi, dalam buat minawan di expert, di wan nak di pamdan berpihak, maupun slow bertingkai yang orang ini bentar tu, anu bentoy, lada, kamlung kacing mut di perhat, kini kita, kam bentoy lada kalau ni yang macam kamla dan bisa, jadi kur kita dah jom. Kali tahu pak, ketika orang charity begins at home, kacing dia orang ada senyang sedang nayan, ada harian tu minta ngikam ini siapa. Buat ini bagi apa bukan dulu, import farmasi itu di drugs, dari itu di drugs sebab, sebab biar apa kembali cepat real. Bagi itu dulu lara ngikam maklah, itu dulu tak iya kalau cepat real. The baru lagi jingdi ini pun lagi kita jingdi keba kita nak maklai kan tak nur kantor drugs lagi dengan balik ya kerana kita itu li lesi don jadi drugs lagi pergi kita sini angsi sini nak jingem lesi hilal aman nak berarti nak semua dia kalau ikan drugs kemudian bah ini nung jadi jingdi keba tak yang berharga keba kelai dan berharga taruh dengan komlang macam mana belajar buat kartun terkam apa mana fabric taruh drugs terus ni terkam dengan situ high yang drugs nomor babun sini apa yang high drugs kata high kan macam gue bakta yang macam kamu kata lu mana usah ini kata lu kita kita sekolah ni paling isu kia berpeluang program tentang kita sekolah nomor berapa ke age group nado hasan senam kado artiran senam kadai kalong kadai karta kabalong kena kentang isong berbuah berjemaah benar magas ni juga baru eksperimen magas ni kita mai lesi iki buka bentuk kita dulu kita bilang bang gombong menir kita dulu jilong kena ke batin tek kidom Kidam ni kacing long tentang nama kena kediki adolescence age. Mo, hado till 19 kediki adolescence age. Kacing kelah ke bam man kasnya kamat long. Hado kacing long jong ka kacing kelah kamen, kacing kelah jong ka kom pekat perdain tai. Bat nadang sedong, nama ni busing ni kili par bor kiki ai. Bat kalong ka pendong ni tentang tu habang ilong kom kita ki wara ru kacing kelah babun kacing long jingi. Tentang ni kemen, tentang ni sosi, tentang ni dom tentang ilong babun jat kom maka ni kadai ke adolescence period bagi beriu kita ke jingkla dapat aga jingkla dapat kibun kita ki mood swing kita ki ai tentang kawan ru ke anger tentang isu dom ke ai dom hayang sam dom nentai aga jinglam bakla dapat tentang ni lej nak syakiwe patki syakiwe ki benta ba tentang ni kumdi nak taki jingdi pun buat ni setu bakla ba oh muntan ba pikir dengan dan dai muntan pikir don bai dengan leniap Marba dong dan bat kentat jangan marka wegar kawe kada long rejection tentang isno bang isya reject komki samlang isno komki samlang hasnong ru dongan kebaying ru dong ar liase kim sutenan
haskol rot enteng ki ong nak makan dre ki jingkes no to kam don ni ek katanya sya cilong samla berbon ngi dan pon ba kita ki mut swings ni so syak bagi syak kantang tentang kita kat anger kadang kawan kat stress dekat bagi kita but habangi pekat ruhi tentang haka cilong kumtang ni tentang ni syak kom ngop ru bat ki perlu ki ba penan kami kum kita jajing di jadi ben wat ni apa halor HIV ru ba kum no HIV ru ya ben te kawan ni kong kalang ba HIV we bet kum no na ka we na we brio na we brio da ka jinga song kha klam peran kam laki lagi ka jinga da na ta kadao kum kisamla na mangilong active sexually active den dai kisamla baro kata di ka jinglong jungi mangilong sexually active ndai kum no pat bangin protect dia Nomor bursi ni lihat si yang si ai kan model si kena ki ang ba ini follow berbor ke ABCD model kai kadai abstinence kemat gidi ben ya sya papangi tur sono haka jinge songkha nya kan no kan yang ru mirip ni sya kum kisamla kat pada rapor kabi pan larang imla ni sya nu lihat si lainnya dan ngilak de kapor ni haplang be faithful to partners be faithful to your partners nomor belai nomor tentang let's see kubaga piminnya nomor kacing gebet HIV ru gebet mak kacing syangka kadang ni berbol yang abang faithful sipan larangin lah along faithful at least protect yourself and also protect your partner dak by use a condom then right ABC betul kata A abstinence, B be faithful, C use condom, but D do not do drugs. Nomor kini berokan dah pila ban follow kan dia pila lagi ni no HIV di pila online ba pila online ni nak jadi jing snew jong dia impact juga ela pek jong drugs apa kamat part ke jopi dia kabar ba kum HIV ka apa kamat upre kadai lemba nak kami ba dan pai HIV sya ikon baik baka pun po Pawai matang kita ni program kata dekat prevention of mother to child transmission Kabaka Megalith Control Society jungi kala implement lah kamslam menta ba kumno ngipat ngila menta kumno ben prevent ya transmission of HIV from the mother to the child ko le sing dan ka babon ki jingi menta babon ki kimi kilong kimi kim juan kha kon chipo hospital kim juan check ri na takadang gitan kam la pitip you know ki ba armen ong iki bigeli kha chipo hospital Namala dan let's say dak no yo ki dan ni punya HIV ru tinglala protect ya kemiri nilan protect kunung wat di kuan ni bakaru nilala ban prevent your transmission kemudian di kulong bakha inam dan cu HIV kemudian HIV kan pun kemiri kepada HIV dia gaweru kilat kuno bo HIV ru kamet beri lemba kalau lemba kacing sim snam ke ba cakliap dan sim snam ke ba bukan punya HIV dia apa pakai kan ipan ni dan kami bor ba lalu ni shim snam ni dia beli shim snam ben pok ki license dot bank mo ngim dia shim snam nang nu ni dia beli shim snam ben ai na ki license dot bank tidak kelen pok search ni ba pok immigration dan kapten semua kadang ada pratliki license dot bank ngim dia beli shim snam nang nu ki bre wan terwade kasus snam ki wan ki bre ki ba let's say ki ong bang ko ru mabur sin kibri badi kesnam ki jutok baro ika history juki dalam ikili pi kiat minun tapi kili ang pi boro ash kata pokin dubnai pi dan jengede jurinu balong rezeki le sia ka jingia kia long klam be kam u kiceda yang na beli ki kwa kusa te habang gidan kam kesnam berbor lek na poki voluntary sipan ni kibri balong bakai subha but khamtam gidan le shemil pok license broadband but yala dia ru kumki ki kena skol tai berbong dia beli ai ya kesnam jong siapa ki belakang nomor kata ru kan yala kan rapat ri bagi beri kin yo ya kan senam nomor kumka ke status mentali hapo ka state jungi ka blood collection jungi apa state kalau very low ka blood collection jungi teladan pi kumki samla ki bala dap ka prasnam sujrong lar pim ai ka senam Lalu mai kesnam, kalau kamu kan berapa dia kan? Jingi, aku kan jingdan juga kesnam, aku kan setiap jingi.
Namar tom naman tahi kasnam babon sini kajingdap sampok ki belakang si kelang lembah truki replacement but busen ki replacement ki julong reki kasnam ke bakoi mo namar penting ya penbor ki beri ai kasnam but busen ni yo kasnam ke baciknya berke kasnam ke badan ki Jepang baka jimentai jong ki jing ai snam lu kalong bang kita selo ke borok kita sadu ya ka BP jopi kita seka ka weight jopi kita seki kolesterol kita seki Jepang kom ki malaria ki syphilis ki hepatitis B C kom ke HIV ru but kita suku mi bongai pi BP unta ni hypertension te kilap no ki beri badan ka ki beri badan ki Jepang apa pilih ais nam kilap no kom ki turu liase te kalau ka cibutai nomor balai nomor pilih atas kini baru tentang kasem karam te ba pilih ais nam para poki bank pakai tu kipor pilih ini kita for free te biar ki cibutai brong ki donors card ki onta ba we ba pilih ais nam sien biar ka donors card bagani donors card ro pilih ban ya rapat ki immediate family kalau ada ki family ki ba dan kami kesnam lembah ki donors card pilih ni bank pilih ban yo ya kan senam yo ai nak kesnam for bank pihak penseluruh buat pihak pentip banlan now ni jingdi basni hadu kata-kata kalau pidai ban not ban ong m bat pidai ban long ki baslur ban ong m lana pim not ban ong m bat ada pim nang ban ong m kemut come down jing mentoy beningkong you should learn and you should not be afraid to say no to drugs nangda kamang niha penseluruh kalau kini kawai pat kalau bahagi por ke bamenswa lalu ngikeli sepang drugs dai bunsi ngi motor tang katukan ni telikis nong hapo sar shalom tabang ju kebiju benar pas sepang drugs sendai hakini ka por ka bamenta omdan kawai rukas nong hapo sar shalom kebala bon ong bahas nong jungi omdan nong di drugs buat ke bakampen kuslai susu kalau kani kalau bawa jik kapsor mentaru uni ujat jingdi ulas dang ban par step adu kata-kata teka jingkeli pat ke bumi kalau bah hoi lada drugs bi basnil te balik ki briu ki di uni ujat jingdi pi bun sen habang ye keren bat bun niki drug users kini ong le niki briu belakni jingdi drugs ki om kumni naman kata ke jing penbuat hakpor hiyo bandi uni roi uni ujat jingdi ki ang kesenutan adu kata-kata ngrai kejimat kesenutan ki ang ngrai tega bajang hadian jeng kata kalau basni adu kata-kata ngaji bunsin haba kini ki brio ki badi ini ujat jingdi haba anda kimyo ini ujat jingdi bunsin kisdang ban kikmat kisdang ban sau kisdang ban sak kikmat adu kata-kata nanti kini kimat baru kisdang ban sitom dan tak kamek kesang ban tersan kesang ban tar ke jingpang ke bamla ban batai ngah kata kadau kidon kambik banyo yo ni ujat jingdi balara umyo kita ban posisi uput ban tu ban priya bele ikan nong kam sniru tang banyo yo ni ujat jingdi ngah kata kadau parlak borok kalau ke ba pihak ban seluruh kani ke ba tujuan baru ba ya drugs you have to stop before you start. Kamu pilih bansange workshop win sedang ru. Namar balik hagajing keren bat bun ba ki beli langgap menujat jingdi kalau kum ni. Kini ka story jong uwi puwi nak ki bagi ongkum ni. Hagapor mengidang nak ban ye ngim kuak ban ye. Mat ndang andala ni kapor ngi kuak ban ye ngim nak su ban ye. Namar parlok barok uni ujat jingdi udai ujat jingdi ban bamdu ya kalawai ka pernah ke jongpi sibun ngut kita ki promising sportsmen ngil adu ki future doctors, future engineers, future politicians, future social workers, future bureaucrats ngil adu namar balik nak kadau jung drugs kena kata kadau ba kalawai jongpi kan lang ka pernah ba kalawai juga state kan lang ka pernah kini ban kiar na uni ujat jingdi. Oh, yang por meneswa kipulut kibun kam banya be banya thong ya kinong tu kinong thiam hanrei menpa da Hong Kong kalong kala uni long tu serkhe long tu jarjar be drugs hagapur bagi kena school kun mama phi kira pule
ngempat dun besneng makana yang sepang drugs dang seneng dang kana dagriu temen girusan haskul rukumju bangin kiar riding lai mau yauduma ika kiar henry jinga cukupur mental nang jelai anak sirkai man laksmi jinga pro man laksmi jinga tu jinga tiang kei keba jinja kini sini belada lasdang nang kau mandi rumah sekret kena skul kim su koprom ya kilom suah kimar suah ba lasdang barpus bakam sudong kakea bas seudro on la kerni dalam edik damio bisa sa katu sa kathiep kajing itu dalam kalayap no Mendai tang sing tu yatim kampat kut tang ngata kampat kut tang ngata ada pan pisang na bahing basan naik perlok perjor kajing itu dalam kalayap no dalam ai hab ban mi benda so enak wat ban priap kimsane dang menen kesni kalajia ko jinjia stak tik dong thang joni bas nusi ulang we kun sama ar pholai snam karta upan pisana kami sans pabanga ka kami kam simlai kei gojia u tep dei da jingadek yo drops dane jingadek ya nakara ba kami kamai sans pabanga kam tep kun pelai wasil tu star ba na fasino tadi hadu kata kasia wat pansim ya jingim yaldiru kipting su kumta ngai kublai sibone ya mau pulang lebolnion dengan ba kecim sengkia jompi pan persko pan pertalem ya kadang yang kata jompi sini ko kena skul scam kejengmut long mapi kalawei kari wajai kare mentak apai kemar sapi kadang kam ya pi panikit ya balem ya kaet ya kayama ya kadang yang kata dan pit penbiang kelong dir kimandir subha bengenong horkit orang MTN yo drugs Mod kibriu nakajing di drugs nakajing kerni kajing khai drugs ki yo pang jing pang hepatitis kemod kajing pang jong liver udok nut bat kajing pang AIDS ndi tang ki drugs ru wat eka kiat ru ka ha ka ki bengi ong substance abuse mo sab ka kiat palat katam ya kalai pholai million kibriu ki bayap tang nakajing di kiat and kena ki bered ki bahapre ki halor ka khatsan snam hakashisnam kini kini global report hakashisnam ki di umba hinriu liter tam ka kiat super khat ma phi she liter bottle kan long ka ni imagine hakashisnam we khnai laban di hinriu liter kamut ka no hinriu liter ka ko kat tu ki di ka kiat imagine ka no ka jing long bi jong ka kiat ya ka bat ki drugs ya ka met jong phi nakayang ke health ni nak ko ban percaya fi ke side effects ke balaban jai ka met jong phi da phi sedang bandi drugs kebenin kong kan ketai ke immune system jong phi ke immune system kong bai labatai na po Migalai AIDS Control Society kadi ka bor met jong phi bani le percaya ki knyang jing pang Deka immune system jong pi, da pila di drugs kan duna, da ka duna kan kabor ka immune system jong pi, ka jing ya la jong pi ban yele bersai knyang jing pang kan duna bha. Da ka duna kamut komno, kamut penyo pang shio pang, man ka ski pin pang si pang, pin tia pang hayeng, pinam la lit school, da pin la lit school pinam la ban yo kam yo jam pinam yo pisa. Na ka namar da pi once pila yo ka drug addiction kapisaban haban pelut nak treatment nak benta ka treatment ka bon ha ka treatment na benta ka drug addiction kamde kum mengi ai dawai umbada P1 ha OPD kum P1 ha OPD ha CFC juni pi ong apam jer ho ma shipment ni ai dawai ni ong di sansni hadin sansni pin sajam kamong kumta ka drug addiction bapin ai treatment drug addiction pidan kam ban rehabilitation kata ke rehabilitation wat pinap sa haki rehab centers ki benai wat laki snamru tamo pinam yo sho ka tojing kwa bandi shidi ki drugs kamde ka basuk ka pisa ka ban lut ru ka bon bhan so imagine mo phi kan lut ka no ka jing lut ka yen ka sam jong phi na ka plan ka pisa jong email pa jong phi ban sumari phi so da phi sedang bandi drugs kamde ka jing mo perkhat tak pim perkhat ila dia ka met ila dia pim perkhat ru ila benta ka yen ka sam jong phi
Naman mano ban hab sumar sukere pi da pilong addicted iki drugs di bahayeng jong pi ki kini ki pa jong pi mem para jong pi na jaka bakin pindan kam kapisa na kabenta ka laway jong pi kin haban pindan kam kapisa na benta ka treatment jong pi ika baaru kan kita ka da pi kini thana ngajin di drugs kan kita yu long snam jong pi imagine long snam u hat udu organ badan kam ba kan jong pi u ba ai ka oxygen Naki senam jom pi wai oxygen cabaro khot kamet kapat jom pi shikaja being shikti shikajat everywhere. Jadi kalau senam jom pi trekam kan jauh kan kita jaka dukom jaka brain jom pi kamyo senam kamyo oxygen kan kita jing macam perkat jom pi. Dan kita jing macam perkat jom pi pinam long normal show. Ki reactions ki both day ban yo as a normal individual as a normal adolescent ki long abnormal no pin kloy ka dam kloy ka yesho na benta ki barit ki baria pin poy yesho ya dam barama pi kan poy hedu upod ru ba tang mo pin yo tang she head la ni tang ba pin yo ban inject tang kan ya u drug ru pin poy ka tu ru pin thok a yen hasan kan poy hedu ha ka jing pin ya brio ru kan sta you do no jump pi mo you do no Pila when your hepatitis infection and when your hepatitis infection is very dangerous. And they tanya kata HIV infection AIDS ka go hand in hand but ka jing di drugs kumbala batay fi manya. Kibon kibreo kibon ki khna samla ha ka jilla jumi but ha kani ka not easy barok away. Ki ne ki yo ka AIDS ne ki yo ka HIV infection kade through injecting drug users. That means kamut ba ki inject dokternya ha ki veins trong ki ya drug. Kuma pindawan siya po hospital na pipang na pilapang jo ni pati hospital ni ay ki drip. Ka drip ki inject ki veins trong fi bu dawai unlet by directly siya ka sinam. Day di kini ki ba di drugs sa ka ba inject ru kili akong ta. Ki inject ba yung two drugs directly ki yo ka to effect ka ta ka high ka ba ki immediately. Mo Ti kalau kau bawa mabha, pini hospital je ni rugin da injection ye fingi le ayu, tu ternia bingi ladap ai, ni thangi ni berat ye Kini injecting drug users tang bagian yo ada kita tang away syringe kin pendan kam paramiki saw sanwat kibrio. Tu berkat ma pira dana pedeng kito ki badan HIV infection pilai yo abet easily. Mo nak kada had not ease ki boni kini kibrio kiba di drug sakaba eye injection. Na akibat amdet kono pi khalai khat saw snam gidang shong class 7 class 8 khalai khat saw snam just imagine kini ki khila aju trying and kini ki drugs kila try khalai khat saw snam kila asgang ban persyang ban pindan kam ganja kini ki beli pi pindan kam ganja beli pi pindan kam ini ki om ba ki ko aban experiment ki ko aban tip ganja iu de pindan kam bro khat ki parlok jonga ki le tengar ngade ban le ki perkhat bet ba de ki le ki la bet ban sangye tamba ban once hila asgam hi ban di drugs ban pin sangye kalong ka bajenjar bha prevention is better than cure te biling gidan kam ban ai kani ka awareness khamtam mangin focus ki khna school ka dei ba ma phi de ka lawai jang ka jat bin rio kumbala ong mene ma phi kin sami ki future doctors politicians nurses lada ma phi hi Pingam ha ka jing di drugs kalaway jong pi kan lechino kalaway jong ka zat ban rio kan lechino